Sa Basic Pro certifikacijom smatram da sam dobio širi pogled na cjelokupan fitness i na treninge. Pa evo, za sve koji ne znaju, ja sam Domagoj Zelić. Kod Marina sam došao prije 2 godine, će sad biti. Krenuo sam sa Basic Pro certifikacijom na preporuku drugih starih kolega koji su završili tu certifikaciju. Odnosno od 1.1. sam počinjem sa svojom dvoranom na Vrbanima u Zagrebu. Inače sam iz Zadra, došao sam u Zagreb prvenstveno zbog fakulteta. Nakon toga zaposlio sam se na administrativnoj poziciji. Radio sam 2 posla usporedno, znači administraciju i fitness. Nije bilo lako, trebalo je vremena da se sve posloži, ali uz Marinovu pomoć i uz svoj trud i rad kroz 2 godine uspio sam doći do toga da otvaram svoju dvoranu. Svakako svi koji krenu u ovo smatram da im treba vremena, ali da uz dobrog mentora, uz pravilne upute i držanje tih uputa, a tako i uz svoj rad i trud može se doći do željenog cilja. Trenutno pružam uslugu znači individualnih treninga u paru i mini grupe do 4 osobe. Treninzi baziraju se na funkcionalnosti, znači poanta moj trening želim da izgleda tako da svi ljudi budu funkcionalni za svakodnevnicu. Dolaze razni klijenti, od klijenata koji imaju velike ozljede poput puknuća križnih ligamenata do bolova u leđima, svakodnevnih problema sa držanjem. Ali ono što je moja poanta da ljudima pomognem da se svakodnevno bolje osjećaju i da budu spremni za svakodnevnicu. Pa definitivno u sljedećih godinu dana mi je cilj što više podići svoju uslugu na veću razinu uz edukacije, uz proširenje svog znanja kako bi klijenti mogli dobiti što bolju uslugu. Nakon toga definitivno u planu mi je proširiti prostor i krenuti u pružanje bolje usluge u većem prostoru kako bi ljudi imali uz kvalitetne treninge i da se bolje osjećaju, da imaju osjećaj kao da su doma u dvorani kad dođu, da se ne osjećaju samo da su prolazni tamo kad dođu. Pa definitivno kad se sve sumira, mislim da sve treba imati podjednako posloženo, ali od početka treba imati znanje kako bi klijentima pružili što bolju uslugu, ali definitivno ne treba zanemariti odnos prema ljudima kako bi ljudi dobili taj osjećaj prihvaćenosti u skupini i da se ne osjećaju izolirano, da im se pruži maksimalna podrška tijekom cijelog procesa, bili oni tu 2 mjeseca ili godinu dana, i da shvate zašto im mi želimo pomoći, da ne smatraju da samo su prolazni tu i da radimo na broj ljudi. Savjet za sve koji se dvoume i koji misle da možda neće uspjeti ili da će puno teže uspjeti nego neki drugi je da se okušaju u tom. U životu puno puta propuste se prilike zato jer nas strah koči da napredujemo. Smatram da je strah samo neka granica koju treba probiti kako bi došli do ostvarenja svojih ciljeva i želja. Tako da svi koji se boje neka pokušaju i ako ništa ne uspije uvijek postoji alternativa da se vratite onome gdje možete biti i što možete raditi. Tako da ne treba nikoga kočiti, ništa, da proba pa u najgorem slučaju da se vrati onome gdje je bio.
Pa definitivno Basic Pro certifikacija je nešto što me uvelo u ovaj posao. Ja sam bio u sportu prije od košarke, juda, crossfita, funkcionalnih treninga, ali sa Basic Pro certifikacijom smatram da sam dobio širi pogled na cjelokupan fitness i na treninge, kako napraviti progresiju, kako napraviti regresiju, kako koga uvesti u trening, kako skalirati trening ljudima koji su već nekad bili u treningu. Tako da smatram da je Basic Pro certifikacija odličan alat koji pomaže u treningu da može se prilagoditi svakome, od početnih rekreativaca do naprednih vježbača, i smatram da uz sve materijale koje smo dobili i koje dobivamo sa ažuriranjem, da samo možemo i svi mi treneri napredovati svakim danom sve više.